intambara y'Ukraine n'Uburusiya imaze gufata intera kuri uyu munsi ngo Abarusiya basanga igihe kigeze ngo barasa ibisasu kirimbuzi kuri Ukraine cyangwa no kubatera nkunga bayo, kandi ngo uburengerazuba bukomeje kuba buhatiriza cyane cyane Uburusiya kuzikoresha, ariko ibyo siko umuturanyi Ramazan Akhmatovich abibona. Aho ngaho rwose n'umuyobozi mukuru wa Chechnya we nagareka yabona rwose. Ubusanzwe byemezwa neza ko adatinya Putin, niwe wenyine udatinya Putin. Uyu muyobozi wa Chechnya avuga ko Putin yitwara nk'utari mu ntambara, ati ubundi bisasu kirimbuzi mufite n'ibyiki, mwakabaye mwararimbuye kurene kera, mwararimbuye burundu ikaba itakiriho. Ariko ibi byose bivuga yuko uyu muyobozi wa Chechnya we yavuze ko rwose nibakire vuba barimbure igihugu cya Ukraine kubera ko ibisasu kirimbuzi bafite ntaga iby'ubusa. Ariko nanone ibi ngibi byavuzwe n'Uburusiya nyuma yuko uyu nguyu perezida wa Ukraine Zelensky we yavuze ko agiye kwirukana minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera ko ibintu bisa nkaho byamaze kumucanga burundu. Ariko nanone byo ko bashaka kurasa ibisasu kirimbuzi kuri Ukraine cyangwa kubatera nkunga bayo byemejwe n'abayobozi ba Putin cyangwa se abakuriye Kremlin, nanone bakavugwaho no kuba bawugena ibiganiro bikomeye n'umuyobozi wa Chechnya dore ko baba ingabo. Uyu nguyu rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga we yaje kwegura nyuma yuko abonye ko ibintu bimaze gukara cyane, dore ko Zelensky yavuze ko azanabirukana. Dmytro Kuleba yeguye ku mirimo ye nyuma yo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine. Nyuma y'icyumweru kandi perezida Volodymyr Zelensky atangaje ko agiye gukora impinduka muri guverinoma ashaka kurushaho gukomeza nyuma y'imyaka 2 n'igice igihugu cye gitewe n'Abarusiya. Kuri wa gatatu umuvugizi w'inteko nshinga amategeko Ruslan Steinfunker kuri Facebook yavuze ko Kuleba yatanze icyifuzo cyo kwegura kandi ko bizaganirwaho n'abadepite mu nama rusange itaha. Kuva yatangira imirimo 2020 Kuleba yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya Ukraine byo kurwanya igitero cy'Uburusiya, azenguruka isi yose ashaka afatanya ibikorwa ndetse anabakangurira gutera inkunga igihugu cye nk'uko iyi nkuru dukesha Iron News ibivuga. Muri intambara kandi Kuleba yabaye wa kabiri nyuma ya Zelensky mu kujyana ubutumwa bwa Ukraine ndetse n'ibyifuzo abatera nkunga mpuzamahanga. Hakaba rero ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu nama n'abanyacyubahiro b'amahanga muri Nyakanga. Kuleba kandi yabaye umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru wa Ukraine wasuye Ubushinwa kuva igitero cy'Uburusiya cyatangira muri Gashyantare 2022. Itangazamakuru ryo muri Ukraine mu minsi ishize nibwo byatangiye guhihwisha ko Kuleba asezererwa kandi ko umusimbura we akomeje kwigwaho. Amakuru avuga kandi iri zina riri ku isonga mu ryashobora kumusimbura bigaragara ko ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije Andriy Sybiha. Amakuru kandi yiyegura rye Kuleba yaje nyuma yuko abana minisitiri batandukanye nabo batanze ibaruwa sezera ku munsi wabanje mbere y'ivugurura ya guverinoma riteganyijwe. Umuyobozi w'ishyaka rya Zelensky mu nteko nshinga amategeko ya Ukraine David Alokamaya yatangaje ko abarenga 1/2 cya minisitiri barimo ubu bazahinduka. Yavuze ko kandi biba gatatu abaminisitiri baza kwegura mimimo yabo kandi ko kwa kane hazashyirwaho abandi bashya. Ibiro bimaze kuba byagaragaje ko bisa nko Zelensky intambara imaze kumikomerana cyane bijyanye no kubarira abayobozi ha minisitiri babo batangiye kwegura ashaka guhindura guverinoma kubera ko intambara iri kugenda imikomerana cyane, kubera kubona ibituma yatsi intambara y'ikugorana abaminisitiri ko ntacyo bari kumufasha. Uyu munsi intambara y'Ukraine ariko nanone imaze kuzengereza benshi, dore yuko mu baturage ba Ukraine amaze gupfa ari benshi cyane. Ibitero byo bikomeje kuba byinshi cyane mu gihugu cya Ukraine, ariko nanone haravuga yuko n'ubwo igitero komeje kuba byinshi ikibazo gihari ni kimwe gusa, no kwibaza ubundi byose bizakemuka gute, dore ko Putin yavuze ko ibisasu kirimbuzi bye n'ubundi nta kabuza agomba kuzabikoresha kubera yuko igihe kigeze, kuko uburengerazuba bukomeje kotsa igitutu Putin kugira ngo akoreshe ibisasu kirimbuzi. Biturutse kuko bari gufasha Ukraine bari gutuma rero Uburusiya burakara cyane, dore ko rwose mugenzi we inshuti ya hafi chief wa Chechnya Abachechnya murabazi, dore ko abangaba bazingiriza abanyamerika barakubise karava. Abangaba ngo bararakaye cyane nta mikino bagira ku buryo bibabwiye mu burengerazuba abanyaburayi rwose ukoze ikosa rikomeye cyane no kurimbura nta bintu byinshi. Babwiye Putin ati rero nawe ugomba kurimbura abanyaburayi baramenyera cyane, udakoresha intwaro kirimbuzi kandi urazifite ziri mu bubiko. Ubundi ubwo bimaze iki mu kuba uri mu bubiko bw'intwaro zawe nta kintu kimwe urakuramo, umeze nk'intambara wayirengagije nta kivuze kuri wowe. N'umuyobozi wa Chechnya yabwiraga Putin ingwa afatwa nk'umuntu usa nkaho adatinya Putin habe na gatoya. Mu bayobozi bose bo kwisi
ntabwo uyu nguyu atinya Putin rwose. Birazwi ko uyu nguyu abwira Putin buri cyose ashatse akamubwiza ukuri wari ko Putin kwengagiza intambara kandi nyamara imaze gukora cyane. Hari na byinshi bavugwa rero n'ubundi bavugwa kuri intambara y'Ukraine ndetse n'Uburusiya. Umukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr yavuze ko kandi Uburusiya burimo kujugunya ikintu cyose gishobora kugenda mu kilometero cyabwo. Kwa gatatu perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye agira ati uko ibintu bimeze rero biragoye cyane. Inzobere kandi mu bya gisirikare zavuze yuko itakaza Pokrovsk umurongo w'imbere wose w'urugamba uzahirima ku buryo bikomeye cyane. Uko abenshi basigaye bahungira muri igice cya Pokrovsk cyane munsi y'imihanda ya garamoshi. Umujyi wa Pokrovsk wejyanye n'undi mujyi wa Mykhaiv. Yombi rero ni imijyi y'imbere y'intambara yari utuwe n'abaturage benshi cyane ku buryo usanga mbere y'intambara atuye nk'abarenga 100,000. Abenshi muri bo rero bahunze muri iyo mijyi bavamo kubera ko nyuma y'uko agace gato k'akarere ka Donetsk kagenzurwa na Ukraine. Ariko nanone urugamba rwa Pokrovsk mu by'ukuri ni ugukomeza kurugana. Umujyi wa Ukraine yatakaje muri Gashyantare uyu mwaka nyuma y'amezi make ashize iberamo imirwano ikomeye. Umujyi wa Avdiivka uri mu ntera ikilometero 40 mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Pokrovsk, wabonwaga rero nk'ahantu harinzwe cyane barindaga bikomeye cyane. Imijyi rero n'imihanda yo mu burengerazuba bwawo bifasha cyane mu gushyikiriza abasirikare ba Ukraine bari ku murongo w'imbere ndetse kandi byinshi bakeneye nko mu bikoresho, ubuvuzi n'ibindi. Amaherezo kandi ubwo uwo mujyi wa Avdiivka wigarurwaga n'Uburusiya wasigaye ari amatongo gusa, kwari gutakaza igikomeye cyane ikintu gihambaye kuri Ukraine. Byari bivuze ko Uburusiya bushobora guhindura kandi bukibanda kuri Pokrovsk n'umujyi wa Chasiv yari w'ingenzi cyane kuri iyi misozi. Umujyi witegeye kandi ahantu ku buryo usanga kubisha gusanga uburyo Donetsk imeze n'uyu mujyi usanga byiteganye ku buryo ushaka gusanga Uburusiya buri mu mujyi umwe ushaka gusanga bwarasa mu wundi. Igenzurwa kandi na Ukraine imirwano ikomeye yabereye wa gatandatu igihe uyu mujyi hafi yawo habereye imirwano idasanzwe ku buryo abasirikare benshi ba Ukraine barahapfiriye ndetse abantu benshi barahicirwa. Mu gihe kandi cy'ibyumweru kugeza uyu munsi abasivile benshi b'abanya-Ukraine barimo guhunga bava muri Pokrovsk babarirwa rero mu bihumbi cyane ku buryo usanga abenshi bari kwava bari guhunga no mu gihe ko bamaze kubona ko Uburusiya bushaka gusatira uyu mujyi. General kandi Oleksandr yavuze ko arimo gukora uburyo bwo kongera imbaraga, kurinda ingabo zacu zo mu duce tugoye cyane tw'urugamba, guha imitwe y'ingabo za brigade amasasu ahagije n'ibindi bikoresho n'uburyo bwa tekinike. Uko gutera intambwe ku Burusiya kwafashe umuvuduko udasanzwe. Umujyi wa Pokrovsk umaze igihe kirekire uri mu ntego z'ingenzi z'Uburusiya. Mu gihe cy'amezi abasirikare b'Uburusiya bakomeje kugenda buhoro bigoye cyane berekeza muri iyo mijyi. Inzobere kandi zemeza ko Uburusiya bwagabye abasirikare bagira hafi 30 muri iki gitero ndetse kandi na benshi mu basirikare babwo ndetse kandi benshi muri abo basirikare babo bakaba bari inkeragutabara, bivuze ko batari bari mu gisirikare, bitewe kandi cyane kurwana. Muri iki cyumweru kandi Uburusiya bwafashe umujyi wa Novosibirsk umo muri Ukraine. Biraza rero kuba byaratumye bikara cyane kubera ko bamwe mu banya-Ukraine bavuze ko bagakwiye kuba wararinzwe neza kandi kurushaho. Depite Mariana uyu nguyu rero wo muri Ukraine amubwiye hejuru burya yavuze ko igihugu cya Ukraine ubwacyo kirasiye indege. Yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati imyobo y'ubwirinzi y'imbere ya Novosibirsk yari irimo ubusa, urebye nta gisirikare cya Ukraine cyari gihari muri uyu mujyi wahoze urimo abarenga 20,000. Mu gihe Ukraine idafite abasirikare bahagije ndetse kandi ikaba irushwa abasirikare n'Uburusiya, byemezwa ko abasirikare ba Ukraine bikuye mu mujyi Novorohovsk kugira ngo bongere imbaraga kurinda umujyi wa Pokrovsk. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara cyo muri Amerika SW cyangwa ISW Institute cyavuze ko kandi ubuyobozi bw'ingabo bwa Ukraine birashoboka ko basanze kurinda n'umujyi wa Novorohovsk bidakwiriye, mu gihe kandi n'abasirikare bashobora kuba bahatirwa bakajya no kwicwa bikomeye cyane ariko bahitamo kuwureka. Uko igitero cya Ukraine muri Kursk gihagaze uyu munsi, hagati aho rero gutera intambwe kwa Ukraine mu gitero cyayo cyanditse amateka
cyo kwambuka Uburusiya kijya mu Burusiya kigaya kugaba ibitero ndetse kandi kwaraganutse cyane muri cyumweru gishize. Umujyi wa Suduha wa mbere munini Ukraine yafashe imbere mu Burusiya utuwe n'abaturage barenga 5000 warutwa inshuro eshatu n'abatuye Novorovsk Uburusiya bigaruriye muri iki cyumweru. Kwa kabiri kandi umugambi mukuru w'ingabo za Ukraine yavuze ko abasirikare bayo bafashe ubuso bwa kilometero kari 294 imbere muri Kursk harimo imidugudu 100 ndetse kandi muri icyo gikorwa bafashe abasirikare 594 b'Uburusiya. Iyo mibare kandi ikwiye gufatwa mu buryo burimo amakenga ariko nta ushidikanya ko ari munini cyane. Ikibazo gihari ni ukumenya niba izaba impamvu yo kwisobanuza ndetse n'uburyo Ukraine ishobora gutakariza ku rugamba abasirikare benshi muri Burasirazuba. Kwa kabiri kandi General Oleksandr yagize ati imwe mu ntego z'igitero cye muri Kursk yari ukuyobya abasirikare benshi b'umwanzi bakava mu bindi byerekezo cyane cyane mu byerekezo bya Pokrovsk ndetse kandi muri akandi gace k'umujyi wo muri Ukraine. Intego yabo ntabwo yageze ukora ko abasirikare bagumye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Ukraine muri Burasirazuba. Ariko nanone nabwira yuko ibingibi byose yagiye biba bisa nkaho bamwe na bamwe bavuze ko Ukraine yagabye igitero yibeshye cyane. Ahubwo kandi itandukaniro nibyo ngibyo nuko bongerewe imbaraga n'abasirikare biyongera ndetse kandi gutera intambwe kwarihuse kandi barahoboka cyane kubera ko ibi bakoze gushaka kugira ingaruka nyinshi kuri urugamba nabo bwabo bikabahindukirana ku buryo bashaka kuzabyakira bibabagoye cyane. Ibi rero ni ikibazo gikomeye ku buryo benshi bavuze yuko bishaka kurangira bahuye n'ibibazo bikomeye nkuko barwana n'Uburusiya bishaka kuzabateza ingaruka n'ikibazo gikomeye cyane. Abenshi rero bavuze yuko ubundi igihugu cya Ukraine gisa nkaho kibeshye cyane kubera yuko mu minsi ishize Uburusiya bw'ubunyuga ibitero bikomeye mu Burasirazuba kandi nyamara no mu Burasirazuba bw'igihugu cyabo bari kurwana n'igihugu cya Ukraine bikomeye cyane ku buryo usanga abasirikare benshi b'Uburusiya barakubise hababaza abasirikare b'Ukraine nubwo arabafashwe ariko nanone Ukraine ivuga ko yatakaje abasirikare barenga 6400 kuzamura ni benshi cyane ukagiranye n'abagabo bagabye igitero ku Rusiya kandi bari benshi. Ukonyo kandi mu gihugu cya Ukraine ho usanga ibintu bigenda bimera nabi kubera ko ubutaka bwabo bw'igihugu cyabo busigaye bufatwa uko bukene uko bwije kugeza n'ubwo bafite ubwa ko umujyi ukomeye cyane nk'ingwe mu gihugu ushaka kurangira ufashwe dore ko imijyi myinshi yabaye amatongo bayigize gutya bakayitwika abaturage bo bapfa umunsi ku munsi kubera ibitero by'igihugu cy'Uburusiya. Putin yavuze ko agomba kuzihorera agaba ibitero kuri Ukraine avuga yuko igitero Ukraine yakoze muri Kursk kigomba kugira ingaruka zikomeye. Nayo mpamvu rero Uburusiya bwavuze ko ibiganiro byose byarapfuye kujya mu biganiro byamaze gutakara burundu ahubwo bagomba kurwana kugeza ku munwa wa nyuma dore ko igihugu cy'Uburusiya gifite abasirikare bakobye hafi kabiri abasirikare b'igihugu cya Ukraine. Ukongeraho kandi intwaro bari kure cyane barabarusha ugasanga ni cyazo gikomeye kuryo usanga mu minsi ishize abantu bapfuye mu bitero by'Uburusiya ni benshi cyane kuko Uburusiya bwagabye ibitero bisa nkaho bimeze nko kwihorera utitaye ngo harimo abantu bimeze bityo ahubwo bakarasa za bombe na za misile bakoresha drone rwo hejuru ku buryo bavugaga ko nta cyo kimwe bibabwiye ukabona ko bari kurimbura koko nkuko babivuze. Ukraine rero bavuga yuko yateye umubare mubi kubera ko ashaka kuyobya abasirikare b'Uburusiya ariko bibu by'ubusa n'ubundi biranga. Ukraine bwa ko ushaka guhatira Uburusiya kujya mu biganiro ariko Uburusiya avuga ko ntabwo butazigera bujya mu biganiro hamwe n'iki gihugu ngo ko cyakoze amakosa akomeye kigomba kuyahanirwa gishutswe no mu Burengerazuba. Hame yo by'Iburayi na Amerika bigashoboka ku buryo usanga Ukraine gunya kujya mu ntambara itakaza byinshi. Igihugu cyarabaye amatongo uyu usanga igihugu cyose cyari kiza gifite amatara nta muro kigifite usanga abaturage barara munsi y'imihanda usanga ikibazo gikomeye kandi binagoranye cyane kugira ngo igihugu cy'Uburusiya kizatsindwe no ntambara. Amerika yavuze ko igomba gutagumya gufasha igihugu cya Ukraine paka hasi hejuru paka igize atsinda urugamba ariko biragoranye cyane abibona benshi bavuga ko bizagorana kandi cyane bitazigera binabaho ko igihugu cya Ukraine gishobora gutsinda Uburusiya bw'imbaraga Uburusiya buri gukoresha kandi iz'umurengera kandi nyinshi cyane.